Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim wa nahnu ala zalika minas shahidin wasyakirin. Wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah, sidang jamaah takziah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ariolodena ubat terui cara mata takziahku Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama mengikhlaskan dengan membacakan suratul Fatihah alena almarhum almarhumah Ibu Haja Saryana, dengan juga dikhususkan kepada almarhum Lasandra. Ila hadhihi niyah kulli niyatin sholih ila khutratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama sampai kangi makada situnganna tu papedale na tau matewe nareko angka keluarga na nasalai atau pak dimonrin na yakia ya rupat dimonrin na macay mapigaw dua telu pakasiwiyang iya angkay na palaba agamata untuk diniatkan atau dihadiahkan pahalana loko tau mateta. Iya ro nabita narampe makada inna jay tau matewe bikini degaga tau tu. Betungan na aga situngan na iya tu tau matewe mengharapkan bantuan tak manang iya di angkay okolino. Nasaba iya tu tau matewe de nagagalalan na lolongan pagkasiwiyang. Istilahnya de nagagalalan na untuk beribadah. Kecuali iya ro tau matewe ang kamo pa pahalawat di nalolongang nomor sidi dari amal jariah. Ya sange amal jariah amala malari amala iya angkay pura napakangkari watun na tu okolino ima gina sumbangan yang dimanfaatkan pada sumbangan yang ko masihi sumbangan yang ko sikolay atau angka pada tarau rupa tau ibantu atau angka tanana purana wakapakang iya rotanana misal na napakai guna ite untuk jalanan naki buah ite lalang namo jalan tani
Yang penting lalang. Ia nolamui tawai tu lalang pasti malolongan ya apalang. Jadi itu yang didapatkan selamanya. Ya Pak, ia tu tanah ta salaye, ternyata di punah. Makanya ia komate tawe langsung beralih menjadi warisan. Ia kotuomo pitawe nak berengi ya sangi hibah. Tapi ia komate tawe ya sangi warisan. Makanya anak itu disebut ahli waris. Betul na tau malolonga warisan poler itu matonna. Jadi itu tomatoy komate tanya nalena punna. Seluruh harta sininna waramparangnya nasalaya tomatoy riwat tu angkana tu okolino iya namate tanya nalena punna tu. Tanya nalena punna. Niga pe punna ahli warisnya. Kecuali ia purena wakapakang. Si bawa purena sumbangan. Dia tu nalay anakna. Jadi ia tu napunay materu. Jadi ya komeki mapunay wiwaramparatta 2 milalanna. Ia sumbanga ginapake itawe atau iwakapakangi secara langsung. Jadi tapangi. Tapi si balikan na makoto tu. Ia watuna tu okolino ng katanana atau tanana atau wenesa. Letek gipalakna. Atau nangakuya gagan na tawe. Ia tu komate, ia tu tawe na totonrenge dosana latu asokiyama. Matu na rekomate ia tawewe na anak na mu mayarugalunge de na paja malolonga dosa tomaton na materu. Nasaba alena nasabari nala yarotana na tawe. Yan itu ampai agamata malada na patika ki hati-hati. Lebih moy na reko tawe malay tanata daripada di malay. Iya. Cuma maraji-raji minta makoko ako melo ya lalalat tanana. Ay maka raji. Maka mana seke kapak tapi dito nako to penrang edi. Iya. Tabe iya mitu tapunay. Apa iya tu tasalaye wija-wijatta. Maka dito motot tariolo papasang iya. Iya ko wija-wijam mo murannuangang buta ciwali ko. Ia ko taulenge murannuanga butarapa ko agamanana maka da ia ko matu na anak mo murannuanga milaudoanga ko masumbanga ko buta ciwali ko artinya pak dan doanga mo siwali mi belum tentu toh tapi ia ko taulenge murannuanga butarapa ko betongan na ia ko bali bolao mani murannuanga ngai paja ini apa ia ko tikene tisangi maga sijak na nalupai ki te ko tomate na degaga tau tajampagi. Degaga tau tajampagi pak. Kinetis sangi maga sijak na nalupai ki te ko tomate. Pak desa tasakamay makalaya ko mate pak desa ko baye. Deni lemma na reko degaga mali jabatan na. Pasti dialihkan dulu jabatannya ada yang pelaksana tugas na pawat dingin lemma. Imam makoto. Betul kan na aga tasi dia tahu jangan banggakan jabatan nasaba ya kotomate deni lemma taya tu kode na lepa itu jabatan isalai mana tu perlu ni mapikir mah kokoe angka moga boko tapas sadia untuk melalui kampung ajencengan na pong Allah Ta'ala. Maka dah kau nak ia kau nak taranonga buta ciwali ki ikiri lo jupanda makulia ia mina talipo ko capu idina. Iya. Angka ganang kana talipongi ki anak takong kana tatakiri lo masikola atau angka anak tamajama purani malakai pura mak baine. Angka ganang kana talipongi ki nakutanangi pak purani gamanre mak madisi-disi moki ga. Berapa kali dia menelpon. Mana satu kiye, apalagi ko tomate. Apalagi ko itaja lo syariki buruta. Mana satu kiye. Upasa memang, apalagi ko bali bolata, pajay ini. Bayineta lagi, tumaupa na rekolos syariki buruta. Makotorope malakai palai ko pura di makbay ni pajaipi palingan nga kadua misi taong iya mi komelo malapa idul fitri pura malapa idul fitri te si Idul Adha
atau melo itama ramalang ya minagan na katal kupur ma pak buting paru me nanti lo masyarakat kubur tegare nawanawai gare maga sijak na nalupai kita ko tomate ko toko na la kuburu aga pangilon nanti ko kiburu ya penting ko sampaikan iya idi masusay okolino biasa mega tau madareke na sabak makura duina meli mak balanca na degagadina iya teko la kuburu pa aga pangilawan na ci di bawah taparewa kang nga umuruk kusungakku melo karewa lokolino untuk masidakka cik di banilau teko ki buru melo mi parewa kanyawana na di okolino madari ki macigaw ang kanadui maka dareke pak mega meto ye to oleh nama to saya lena pak dapat telu mina melo dapat pitu iya kai di mato sesale beto macicil ni kiri kanan dia poronis sangi makan tasakamay manyamay itu sangi macicil lebih ramu itu nalalungnya sujangan nanya nalalungnya tanggala iya ko sujangan palalu yana to men rek bola pajan ya tanggala aja matin romat iya na pura makka majain ram mapat di ulu si dua ngasom ya tu mapat di ulu si nasang kamo gaya kamajarang ulepe amang iya sebenarnya nasabay di mato saya leta deka ga tahu dia na ganna dale na bahkan lebih tasi dia tahu wadin na patu apa tahu yaitu ampai kong katau pura mak baine pura malakai nang kawija-wija na jajiangang yaitu anak jaji dia pernah sapadale tapi toli pandremi ipas sekolah dia pernah lolongan dale siapa dari mana rezekinya puluk ko tomatonna betungan na aga tasi dia tahu itu rezekinya bisa sampai 4 orang. Jadi aja tamasela masalah dalle. Na urusan na po ng Allah Ta'ala yaro. Makanya upasangi yedi angkay hadir koe macak itu usahakan inang ka amalata amalak malari apa iya ko anak tatataja paja ini iya ko lakay tatatajang to sukuru mo iya ko bayini tak tatajang makoto iya masa gia pada memang dibu masa gia dia nak bayi ni lah kita komate kin rime lolo na dia nak bayi maka dana puji ki ya makoko rewa ni gare matu tanai bi tapodangi maka dapat kira-kira mak bayi ni ki komate ka tanah maka data rumirita iya itu na pau iya. Begitu juga sebaliknya. Makanya upasangi, iya ko macak itu tatarongang iboko ngaleta. Mesti kasumbangat ta. Deto gaga tu kampo de gaga masigi na. Napa dia tu masigi de napa je bangun. Deto gaga masigi selesai pembangunan na mapamulai si raplatu penrang. Apa iya na jaji si bongkar si? Apa iya na de ni bongkar apa nitai bongkar? Iya. Jadi setiap masjid pasti ada pembangunan. Ia naro asumbangi ko masigi. Kung ka psikolog ko macawe, asumbangi ko psikolog. Kung ka pesantren ko macawe, asumbangi. Aja na jolo na yero pesantren nga mabela ibangun. Ia na macawe ko kamput pa. Ia tita na yang imato. Aja na yero to kasisi makay bela jolo tapi kiriki bali bolatan na jolo nasaba ia tita na yang imato. Ia tu ampay pangulutay mantasapi makala de na wadding ipasu sakka mabela. Kenro isapa ayo kutumpasu. Nasabak purana bagi ni po ang Allah Ta'ala dali o kutuganna. Ang kataw sogi, ang kataw kasyasi. Iya to taw kasyasi, ipakangka supaya salama itaw sogi Apa iya to taw kasyasi pa? Bu, de na madosa ko, de na tarima isakka, takol taling isakka, de na madosa. Ya ko taling isakka, makadang kasakka, tali na siya malay, de na madosa. Tapi ya ini tahu sogi ekodena susak kata lai calai matu ke sori mondri. Makanya ini tahu sogi terima kasih ki oko tahu kasih sia. Makomogaro. Sigilingan ika pak di. Iya. Biasanya tuh tahu kasih sia tu lilayano nasa. Iya tuh nak kasih sia tuh nama cigahu. Iya tuh tahu kasih sia tujuannya supaya salama itu sogi apa iya di tahu sogi kung kanadapi si pasakar warang parata na dita pasui sakana la itu ni ko suri monri tapi ya tahu kasih siya ko de na tarima isakat ako talengi de ni chala
Tidak ada dosa baginya. Yan tu nakada narampi ko si di risala makada de nakama lino narekode na tala itawe waramparan na tatala menawarkan hartanya tapi tidak ada yang mau menerima. Jadi itu salang matuk madecing sogi. Jadi matuk ko sebelum kama lino macan ne tawe mak berengi melo mak berengi waramparan na melo masumba na dega to meterimay. Pak padang kamana mo yelengi di nasaing kamato ko boleh mewak beren na dega malay. Biasa ki mitaw ko biasa ro wattu poi. Iya to? Wattu poi. Melo malay da pada kamana po na tawe makwa tu tay ko pada sogi ni matu. Yo po makokwa proposal minta talak kapang. Tiga kami masumbang. Jadi mabila mo pa to kamaralino. Aja mo ta masilang. Tapi ang katutanra na kamaralino baca ko hadisa makalayan na yan ang muba macabe ni mabilang ngaso man kamaralino. Aga iya ko tatding dua ulo kolo nomoro si di bembe nomoro 2 saping. Ada mengatakan unta. Iya na tatding na ulo kolo macabe nito kamalino. Iro bembe pa tak 2 taw panapawat dingigere. Na tat 2 mi tat 3 mi anak na jaji cicang na tungka mahake kata bembe na gere magi na capu na yero coki ta 5 na dega gere magi de na mega na mana gere itu iya coki dega ga gere coki nama dari ta 5 na tapi itu made na mega juga na iya bembe ya na hake kata mak geresi ya koron ni tak 2 ya kumakun recidi magi na cacapu na tasitau je tu napa wat dingi gere itu na saba angka baraka na taruh pong Allah Ta'ala siklus yang memang dijaga tapi ya na tatden na ya tu bembe okolino macawe ni tu kama lino na saba de mematona na harapkan ipong Allah Ta'ala hambanya untuk bertambah. Jadi perintah agama turun untuk akikah, nareko jaji anae itu kambing, napasa dia matipu Allah Ta'ala olok kolona. Tapi ya natat dena ya tu olok koloe, natia mematoni tu tatamba tahu kolino. Maki itu situngan lah. Makanya upasangi ini po saya wasiatkan kembali, sumba-sumbangi abas sakit masumbang. Dito je tunang ka kumasigi pak namo samme mita sisa. Samme ta sumbangang kasigi batu gi ko magi na sumbangang poko na sa bayaro ya punay matar apa ya ko keluarga tay harap kami lodong ang iais. Madodong. Tapi angka modal le na tu tau matewe. Ini yang kedua. Angka tu dale na tau matewe pulo ko bija-bijan na. Nareko angka anak-anak isalay na pasempajang pagkasiwim madecing amalakna lolong atau matoy angka ko agamata yasang syafaat pahala aga yasa syafaat pahala decen na pigaw wija-wija lolong ang ibonus to matoy mas sempajang ni anak ta angka apalat talolongang mapuasa ya anak ta angka apalat talolongang masumbang ya anak ta angka apalat talolongang. Tapi ya ro pahala tanya pahala pokok hadiah mi pole kenro pole ko tau matoe pole ko wija-wija angkai maki buah deceng. Cuma ada ulama mengatakan engka tau panrita ya perlu tak ketani masa maka dana rekode nang kani hakikai wija-wija de tu nilolongan decenna apa sinin na tahu jaji maka tani manang akika untuk menebus gadayannya. Yan na tu ampay anak tak kung kata hakikai ya ko baru jaji binatakok mate de panagal na pitong ngaso tetap di akika. Bahkan ang katawaban rita maka orang yang keguguran namode panamanas sa jenis kalamin na arwani gamakunray maka dikasih nama laki-laki. Ya kode panamanas sa tapi kalau sudah berbentuk manusia ya kumak bentuk tahu ni ang kana ulun ng kana liman ng kaajena tapi de panamanas sa kada arwani gatau makunray maka kasih nama laki-laki.
Yelengi asa ngaroane, kemudian bisa diakikah selama dia pernah hidup. Ya sange pernah hidup, puran yele nyawa. Makiro, dikasih nama baru diakikah. Bagi yang mampu ya kode itu nama rigaga. Tapi sebaiknya supaya tak punaiwi. Ya tu anak-anak janji kode ni akikai itu tergadai selamanya. Makanya kau pura yakikai anak tak na pigau deceng malolonga tu tomatoy bonus siasa syafaat pahala. Jadi ya tu tahu mau pak tahu megai wijanda. Iya, tahu mau pak ya tu tahu mega. Bukan mega 12 anak nasam pejalo romano. Maka kata namanya gah. Nah di tahu tamaki buah anak. Tapi agak 2 anak cukup. Tahu 2 anak lebih baik. Peko di kodua ni cik di kiru cik di gimpe agar meteran nuang. Iya. Taki buami ko melomi jaji. Pegai muir ya. Maka dagi pandrengi majik nang katuli maselang ina tanay di pandre po ngalata alat tanggung dale na. Dena tu okolino. Bere-berewe lagi manu-manu jami mana nganre na palagi ko tau. Iya. Ang katu manu tak 20 anak na noci camanre mana mo na pamenre. Jam nici dijaji dan talut tahun namanya rumah kata dareki. Jadi demi kurat tawakal mi. Tapang ya. Jadi usahakan ni komelomi jaji. Pangka ia tu make tu papedale pula kupong Allah Taala. Jadi itu yang penting. Sebenarnya kan tugas natomatoi 2 mi. Mengakikah dengan menikahkan. Ya kupure na pak boting anak tu lepai. Nasabak tanggung jawab na lokilah kaina. Yaitu ampai makun raya dia nawat di nasalai bolana kode gaga isin puluh kolakaina. Namo moton na moli kode gaga isi puluh kolakaina tidak boleh. Karena kewajibannya itu beralih ke situ. Itu ampai kota pak boting enak tak beret tu. Yang ampai aja tu mahar aja nama sempolak dak. Tuku jepen rama sempolak dak mahar. Aga maharna seperangka ala solat. Maka na sempo. Ya ko mahar bu ulawang pegai memen ni. Ya rodi menre na namo 5 juta na lengi. Maka da siaga di balancana 5 juta siaga maharna 50 garang ulawang. Itu nilainya karena nilai wanita itu adalah maharnya. Ya itu lina. Mana ka seperangka ala solat namo jitu seperangka ala salat tu pak mesti na maka dia satu stel pakaian salat. Aku makali sa perangka sola na mo tu manarana toana mimbara na macho mana to. Ya sa perangka onro nga jene ka ngambala macho mana gitu. Pa makali sa perangka. Mesti na makali satu stel pakaian salat. Aja nak kada sa perangka ala sola pa na mo tu manare macho to ko sa perangka ala sola. Jadi ia tu makun raya dinilai dengan mahar. Uwe tu ulawang. Aja na ya rodi menre na malak data bicara iya ro maharna. Engka tu napasa nga guru tak maka daya ko mahar na molengi mahar makun raya berupa uang. Mumelo ko ini pura ko malakay ilawi ya ro halala na ko bayne mo na mo 10 misa bumilaw. Iya ro mo pake mapamula usaha. Karena di dalam mahar itu ada barakah. Insyaallah barakah tu ya ro usaha. Jadi itu anunya. Itu kuncinya sebenarnya. Itu sampai tomata tariolo ko maki buah imahar 2 angka ulawang angka dui. Iya na rodi na pake komelo mapamula usaha. Kupure mak baine. Makadang katu barakah na kutilalan na karena mahar itu Allah menyimpan barakah di dalamnya. Ya komelo ibuka melo mak bisnis suruh ni melo yo ko benena. Na ya ko halalakan yo ko benena ya na ron na pake mapamula. Namun si ratu misa bunilaw napake mapamula usaha maka leguruta di situ di dalamnya terdapat barakah. Tapi mereka tahu dia napake ya lo. Pada nisang. Kemudian jadi maka ka ona amala 2 nya nomor di amal jariah. Tapi itu kok amal jariah Pak kami nama kanja nasa nabita mengalirkan air. Mapasolowe isesangnya mapasolowe pengadaan sumur bor, pengadaan sumur. Apa itu wae bunge cica mematomi?
Cicami makbor, ya napake te mak jenne, lolongang ya apalang, sesawai jenne emiti o kota na ininungi bere-bere, manci pasidakai, no yo kura sari ya manci pasidakai, no yo kura tanah-tanang ya nak buaya ro tanah-tanang ya manci pasidakai, ninungi tahu ya patapulo sona patapulo ni napa capu ko tanah. Makanya kung ka tahu pengadaan sumur bor, ia tu tahu mau pak nasabak tuli jala pahalana, paja pipa ke ya tu wae napa paja palana. Iya, maku itu. Nah, makanya tuh kong ka masigi na digaga sumur borna usahakan ang kaandil tak kume makbor tawe maka ya pa tujuh sesa supaya magay jalan pahalata materu itu amal jariah apa iya kodi ipatamo ko masigi narapa panitia na lengi te kota ay patapuluy na so na talulungan ngapalan na paja ni dito gaji panitia masigi ka pa ko pa desa. Iya. Ini panitia masigi ko rapa ki aja na di masigi tapake. Iya, asumban ni okor. Dita na tapake. Iya, sidaka ki deto tu gaga ya sidaka pa de na tolay pong Allah Taala. Na janji lalo ki de na ci di na tolayangi maka de manja abil hasanati palahu asru amsalha. Ya kumole ngaci di wale ko 10. Pong Allah Taala makada. Nigi dingi ba pigaw ci di decing uwale manci 10. Baka ko pasidakkan akan na aya matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Naale akal baraka pada ko tumatanang ngase yaitu asewe si dimibutir lay tanang nenre mancaji sito yero sito matake pitu pole pitu pulo baka siratu biji padi. Yan nanti sampai ko pak galungnya mak dareke. Biasa lo podak kada aja mak dareke. Maka da cede hidupan na siya kami maji mumpano. Kada siya kami mumpano nasang 5 pante, siya mo dupan nasa 20 karu. Maji mo dareke na makati kamu dupan. Kene 5 pante mumpano na si pante mo dupa dareke no. Kalau pante minampo na padupa 10 karu na makadareke na makati garewa madareke metomi tapi makun reye metoje itu madareke pak itu ampai ko to mabay ni sapa imakun rey masih je membasay sukuru gare nasa guruta supaya to limanya makini nawa ya ronewe pangka meto tu makun rey de na makraji sukuru ya ko medyo kalake na masapa dali to 5 sulapa patimun na. Yan ang kabay ni makoto to 5 sulapa patimun na to rewa de nang kana doma ga to 5 tamuso ni alirang ilaw to na napato layase tajang. Gaguna na to. Kemudian ang katoto palolongan na to matewe poloko muslim dan muslimat kega ya ko jumai ya komenre pakatoba kumimbara setelah duduk di khutbah kedua agak nasang ketudoannya itu di makada Imam Syafi'i ya kodena baca ya pakatoba dena sakatobana tamai rokong Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat agak betul ngenero Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat epung tak dampang ngisinin nasalang ngaronewe si bawa salam makun raye wal mu'minina wal mu'minat sininna tau matappa arone we si bato matappa makun reye al ahya'i sininna tuwe wal amwat nan niya sininna ya matewe malolongan ito matewe ko to iya pak dongang pak ibaca to ko to me matinro pa itu ko to me matinro to mak jenne jolo uraki mak jenne napa to liu ibaca bismika Allahumma ahya wa amut napa dibaca Fatihah kepa kul Allahu akatallu kolong seberat bil falak akadua kolong seberat binas akacicang angkato tallu manang napa ayat kursi ya berungang ko pala 5 napa ya 10 ko watak